каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Çarağılar, atak bütün könetük, ilibet kanna buluqtağıy, tavuk butulgar, kırası baydık olar bot, siz bütün könlerdi büt. O malacıstar. Bugün bir hekiyem. Kördü bir tere bu xattığını bol koyan körü bir tere? Kimin bu? Yuri Gagarin. Yuri Alexeyevich Gagarin. Молодец-то. Кинем. Советский Союз. Героя болар. Летчик, космонавт. Ди? Билягат ти бары? Самолет катı. Молодец-то. Kina ağulumuda. Çarağılar, ular tahtına kim bula kutum bağıradı? O Daniel Turan netere? Ben ola tahtına sportsmen bolsun. O, молодец. Her şeyde sportsmen bulan bağıradı. Adana? Ben sportsmen. Ben ola tahtına ünküyüt bolsun bağıradı. O, her şeyde ünkühüt bulan bağıradı. Çere? Ben ola tahtına parazit bolsun bağıradı. O, пожарник bulan bağıradı. Her şeyde. Çere, Christian Turan netere? Ben ola tahtına milisiya bolsun bağıradı. Молодец. Her şeyde. Babam ne bu büyük koydan geldi. Oğlan ya sadaka şahsı bari bay bulup takın. Bana bir bana adamı ne var? Bütün bildi. Ahatak bana ne gören? Hiç onu da var. Ben de bana borçlu huy bolalım. Hadi kadın alın bana. Bu malacaklar. Oğullarım merak sarımlar. Bu bir huya bile evladı temiz bolar. Yürek Gagarin kurtuk hareketi Muremete. Haydi onu bir boloy. Ey min bildim. Bana şu bayi konstrüktör vardı. O yeni baktı. Tamam. Bastılar resmi hareketi Muremete. Doğru hareketi. Yürek Gagarin kurtuk hareketini. Sok yedim sok. Ben oraya camım. Bahar ustalarız. Ben oğur. Ben hareketi oraya mıttı. Yuran yakın kullahen to bahama jamre.
sok. Bihaka klus dada. Larsman da larsman bihaka nada. Кыстап туган гөрән араны. Лакетен гөрәр Юрылар мега күстәрен осуаттар. Мин билген бәҗән агылгансат. О, хата бу бәләре бердиләр дип атча, аяга полар да крестьян. Ага, бу басырдана. Mana kubatak pernah itu kecaru dong. Oh, macamnya nih. Doktor kira hala bilgin etiri. Dia bu cipaka. Oh, bu cipaka botak. Atau orang. Tapi kita terabuji. Teman Kristen dah ciaga tu gonggaran. Anda nak ciaga dia tu gonggaran kan? Dia Kristen. Aha. Mana tu? Kemana? Mana terang? Kemana? Bolan mana terang? Tuluyabat Kristen tu gonggaran. Her tutuktun. Bir de tuğ gönder. Titma. Doktor. Kanlara koy bu kurduk bunu. Kristyan mı diye? Atay gemini. Yola. Küçük tane bana kanlara koy suyu kurduk bunu. İstanbul peti, okan kız babun. Kaya, mana wada? Hantam babu. Aku anak papa kalbe. Baba, doktor elde belle. Sahaja sırdık diye. Kimi bu? Эти крестьян басада дура марбу пала. En uzun okun gitti de bu. Töttürü var ya kayın. Kanda bara bu de. Töttürü abi. Töttürü kalbi değil. Götürü var kayın. Küçük bara ya kabarı. Kanda bara bu de tamam diyor. Mana kata orang kan ada deh. Atau mana di tempat orang kata orang kan ada di nara orang kan ada boleh. Ada paisen aku tuh. Kaya, bu bilgi bu pisnikler bakar bitter diye. Юбилейге көлөнүн көрсүгүнү баарсы келейта. Тоға манна кирдигиди, келин баря кайны кетирин сөөнөмнага. Yok telefonu. Hadi Kristyan, berarti bulu dah ni dah. Betul dah. Cebitun, berarti berharga ni ya. Sekali kata orang orang keren gini. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами. Only you can make all the
Ана, выпускниктер келелер. Бағасы келдіңер. Келдікте. Здорово, болыру. Здравствуйте. Здравствуйте. Ровно тиен келдігітші. Кристиан Сергеевич, ровно келдіде юбилей көпсет оларым. Артем Андреевич ровно мекелден, Эрсан Христофорович бары келдігітші. Юрий Петрович мейін көрбетім ола қаратта, Дархан Максимович олахан кейі бол бұққын. Бары де юрилях па күнгі келдеті. Нахан чөйді тиен келдегі бүгін ровно бүгін мұняқтамы де бұл бейхім бесыллах юбилей бүтін көссөрі бүйт, онда хегенік әйі тұскөттен көпсет әрі бет, кәте ғай олар әйтім. Bu kulağım acaba bu masanadan oynuyorlar bu kadar. Bu ne miskavadı bevte dövük kalan kalım. Bu ne miskavadı kanaldı ki. Тух-тух дигет. Артем Андреевич, анарыйда приступин ки баһаан бер хадаманы келе көтөкчөна. Мен ой дебет. Ләбит төбелбеппит bu Кристиан Сергеевич масынның ойнуларын кайдарымында тиек. Тура kulakladın bata yapı diye miska bu bana kalım. Тух детен. Десака ойноларым бу Кристиан кнопканы аттаутыгар миска уларян калды. Улардан калды, ондан миска навар болан калды. Сарданак насимне неме керек тооньолор бүтүндө. Оңнолор bu президент. Эни дечи бата хада ооньолор. Кристиан масынада тугара гамот пахалаголин биги манна бар болан халулардан халу демиске багайы. Календар бит 2016 oldu уже. Би хаттону сыллааққа жыпыталыпкаға, хаттону сыллар әтә. Тух-тух дигет. Кайдаман келе калды тучоң. Оттен Кристиан Сергеевич ким батты. Atı min masanadan oynuyorlar bu da. Tamam bir daha bunların bala. Masanadan oynuyorlar bu ne miska bana gel aldı. Bevte soyan kaldı. Soyalı бевта. Олох өйдебетин. Bu выпускники детского сада «Улыбка» подготовительной группы 76-го года. Барабаргат манналох. Сергей Сергеевич Болорон. Кристиан Сергеевич Болорон. Дархан Максимович Болорон. Сардана bu бантиктах Олорон. Сардана Натальевна. Хайдагы. Эрсан Христофорович bu manna олох мячки турара барете. Bu илитин унан олар. Артем Андреевич болады bu зарядка. Onun hürde benim gönder de çöktün dağını. Bu зарядкалыга хеджер. Ha Allah ödebet. Hatta bu 10 yıllarımı temsikke batça bilintiye kere katıyor Кристиан Сергеевич улахан киһи буоланган улускар биллер, улус депутата буоланган биһин нахал бахти үйөрдө кыттаһыджаан. Артем Андреевич болна пристав, эме улуспу тутах киһитэгэн, үлэ хамна сүрдэ чөдө баран хер интен биһүрдэн үйрәбит. Онта Эрсан Христофорович жахама эме тергелери биһиха кутталлах, улахан киһи буолан турган бахарна эдер жекелелдер үйдеңе күннете жебелемнене тагай биһиги. Оны биһөдө безопасный болар бутер дохолокпут этеңге болар ролар теңе хаҗалар хүрдэ бит тутах киһи иңин. Хыналыгы жабыт. Юрий Петрович en balana bilgin hürde alkan jurnalist bollun. Bitten bir tohputular юбилей biter. Naha çuğu interview olanın jurnalga kıtarınca naha görebin. Ben çok alkastan kalbı tepkiye gidiyorum. Ben takın söyleyer bittim. Min olaq tuğu döydü ebetim. Oğulurum, otu bu balları. Onunla kadar taksan baran kallar barı. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм.
бабы журакчута. Чугай далоха бийбеппит. Журакчута ушта тупсубу. Сайды бага. Бара даганы кие карап болуп битти. Ны колокка тибип битин бүтбәккә дә калып битти. Ча сүгә кай батаган сүбәп кайыр. Кирен сүбәләһе кайын. Жак яка гыдык. Төбеле яка. Журакчу нада турсубу. Bu testimet doğurdular diyen elgini eterler. Gördüğün? Ayçı geyci. Hayır, Hristiyanım, kırasılcanın anam uğrardın sen. Yürü hayatınca. Da bir de kırasılcanın migin has okuttarağın oldu gelen haycı bine. Bir tokta. Maşinka da. Aa, unut buhalardı. Mağam şarikta giyince. Aha, unut buhalardı. O kötü dokubuda. Bir de soğuk bolan kalbıkkıt, bir de bar bolan kalbıkkıt. Min onu bileyim daha satan tayar köyüm soğuk. Oo. Neydi nüde bitti? Maqtalı Kaşuka dedi. Alacağızlar gelen üstü de hıccar. Basına oturma çakla hani be. Bir sana kalıyakka, söyleyekka. Onduk, söyleyekka. Onu bulukta. Bir o hoccan edistir bitti, osustar bitti hani. Hüddâh eylerce bulunlardan nereye bitti. Onu bari bilgi tenge hacca kayın, bileyim annem bana bilgi tutuhamıd eylak bulukayın onlar. Hristiyan, masından kanna var. Masınam diye. Bana tukun yukarı. İstikar ana olar. Bana masını vardı. Kırkı masını vardı. Kim körbüde olar. Kırkı masını var da ne? Kim körbüde? Bayım anne olar masalını kim gördü? Levi kıdıvar basına. Bu cerebe. Bitti. Küçük tane. Bu var bitti. Çay bari kurduk turu. Kayın kaydak tubukudan kurduk. Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грустное мычание, под громкое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь. Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Не секрет, что друзья в облака обожают уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет